What you go? Usibonile i-provincial detachment eGauteng MKP makhomanda awasekho ama-elections ase-59 sibamba abantu be-ANC babhalisa abantu babasuse 124 squatter camp bezovota la i-59 amasela siwagadile siwabambile khomanda asikwazi lama-elections awekho fair and So ayakhansela. akhansela khomanda ngiyakwazi ukuqhubeka awakwazi ukuqhubeka ngobugebengu kanje dala si-involve amaphoyisa awafuni obvious lawe-ANC so akwazi ukuqhubeka sekuvaliwe-ke mhlazi awekho ama-elections Ishayile. So commander wathi bavala. akuvalwe phela i-ANC kudala izenza lezinto ukhansela wakhona ekuseni uthe uzokorobha nge-MK ne-EFF ne-IFP kusho ukuthini ngoba this is election kusho ukuthi yena usitshela ukuthi usewinile already namhlanje-ke nina njengoba phela de lokhu nisithuka lana dlula